Ebyamagara nebikukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakurana Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe. Nakwakira ha TV West on program y'Amagara kuri Kayombi yose ibiri nokora omutebe kanisa ndo Gloria Kanyonyozi tukiri Kabale kandi hati turiyo muri Kabale Hospital twine Dr. Robert Mugarra naenda kutwegesa ahandwara ezirukwata prostate ekitweka kimwe ekiri kushangwa mbasheija gishangwa mundo kunanye tinko mayanikayi konke kitweka ekyo nikira kwatwa endwara kiteganisa abasheija omwe hazamu na cancer. Dr. Mugarra naza kuba natwegesa bingi naza kuba natugambira ni ndwara cyezuru kuzo mu kitweka ekyo kandi nangwa no kwako kubasa kuziragurira otwegeteho aha program y'Amagara so musumi yawe zo messages handike kigambo iby'amagara tugaho umwanya tekibuzo cyane myaka we naho rukorga otutsindikire ahari 838 naroza ha Facebook page TV West nehinda banzo gikunde narishi like it otutereho ikibuzo cyawe program y'Amagara ne kukibo haba Kazire Health Products bine byo kunywa birungi munonga birungi hamagara gaitu kandi nibishangwa hona mu maduka mu supermarket kandi abatembeye baba bine atuanze wa doctor Ntarga. Dr. nakwakira ha program y'Amagara. Webare munonga mazina baranyeta Mugarura Robert omushaho omukugu ombyokushemeza umidwari rya Kabale Regional Referral Hospital. Dr. Bamba gamba prostate cancer nari bamba gambe ndware z'urukwata prostate cyo kubanza cyabyona tubanze tumanye prostate ni kitweka cy'icyombiri kandi ni ndwara cyeza kubasa kwata ikitweka cya prostate. Prostate cancer ndajangu kuza kujangu tucetegereze turabanza tumanye ikitweka cya prostate nikiha tubanze tumanye ikitweka cya prostate tumanye ochino noha tumanye kirashangwa nkahe rero twamara kucetegereze eco nibyo turaze kubasa kushoborora uburwire bwa prostate cancer. Mwene ikitweka cya prostate n'ikitweka kirashangwa umubashija kusha abakazi tibashine mwene wabo ryo mukazi otayerarije tininga nakutwara uburwire bwa prostate abakazi bine bindi biceka nka cervix nabe birasa kutunga cancer konkereza twenda mtugambe aha kitweka cha prostate. Mwene kitweka cha prostate buri mushija chini aza naco chino mugasho omugasho omukuru oguchine no kugira ngo omukazi yaraterana no mushija omukazi yaraterana no mushija ningo mushija yaraterana no mukazi kubahikaga hakumara hariho amizi agarashohora. Mwene kitweka cya prostate kino mugasho hakuba kirongera ahabwinji bw'amizi agagarashohora umushije yari kuterana no mukazi. Mwene amizi agogararwa mu bicweka byinji n'ikitweka cya prostate naco ni kimwe hari byo. Ekitweka cya prostate kikozirwe nko kuworeba nkentura konka cyo kine okukikozirwe kugira ngo omuhanda gwenkali guracira barwagati ngeno ninko kuwoyeshwaniriza ndakira kucishwaniriza n'abantu abakale bakaba bine omushije yabaga ine ncheka baramuteramo bushera batamekisheke konka hine akantu kakozirwe nkengata akuba batagaho kugira ngo kafundikire encheka nekisheke kirabiremo mwene kwenda ngo yetegereze ekitweka cya prostate okukiri ninko kora leba ku kagata kace ekisheke cyo turi kugambe cyakira bagame cyo mushije yanywisa go bushera hatogwe nibwo muhanda gwenkali ngene ejoncheka hansi nirwe ruhago nko kuwotkwata nko kali okakachurika kugira ngo ako kantu ningashejo prostate gland eraberi ahamunwa go ruhago kugira ngo enkali yarugo mu ruhago egurabe rwagati ezo muhanda gurashoze nkali ugirebe yashora so kiryoko munda omundo ko empaho no mushaho yaza kushebera
takacicebera kugira ngo yakwata nkahibondo yacikwata kuza kucikwata umushaho yari kucebera prostate gland urukumara rurabya omukibuno rutahemo ruzo mu mushumiko side yo misho niyo hari eceka ca prostate mwene wazo wo mushaho ari kucebera uraza kugira ati nyamera harwaju atenaza kucebera mu kibuno ari kucebera prostate ogwe nibwo muringo ogora basa kujika hakube ryoko munda ahansi yo ruhago aho ruhago rurashoboreze nkari naho muhanda gwenkari guratangira kushoborera mwene ndiyo prostate gland buri mushija jine no mugasho gwayo abinji kwera rwara yashasha bajati kunkeji prostate yo kwetagiraga na mugasho apana no mugasho gwayo so buri mushija jine no mugasho mu mubiri konkanayo nkokora rebe bindi biceka byo mubiri uko muntu ayijarakura nayo ni kwera hinduka mwene okuhinduka kwayo haro kushanga kugira ngo yahanguha terimo budwire bwa kansa ninga bumwe ehanguhe kandi ezemo budwire bwa kansa ninga nangwa bumwe ezemo budwire bwa kansa etahanguhiri so ejo niyo prostate gland umbashije Ekyo kubanza kyabyona hariho obumanyiso obwakubasa kuraka kumanyira hungu okabo ni prostate cancer nka kugumirwa wabanoshesha kandi obundi noshanga waguma noshesha burkeire kandi obundi noba nohurira obusasi omumanyanya omukifuba nari omwe oruturwa omugongo narwo ruba ndukushasha hati prostate gland nena ngu tujetegereze tikizibu akuba n'ekicweka cy'omubiri kino mugasho gw'omubiri nango mwarija kubuza ati konka endwara yo kuzibikira kwe kanyiro mu bashija narishi kwe kanyiro muri ba muzeyi prostate gland nkokora rebo muntu yakura wabo inishoce wakura leraza menju naco neshweka cyo mubiri ekira kura ngeno kukura kwaco no kuhanguha okora reba wakura ibindi bijweka bikagenda birahanguha ishoce rikaza menju umubiri gukakokota nayo kukura kwayo no kuhanguha wabo ryo mwana uraboyine ka prostate gland kace munonga karingana ngenu nkokuwogera ngenu nkentura enche munonga akatura kace konko lijora kura na eragendera hanguha erahanguha wabo ryo mwana oyinenche waza kushesha uraturungize ugwe kure enkare gwo kuri konko lijora kura na eragendera hanguha erahanguha oshanga yingana nka size yakatunda akakenyaranda kumurakora mu juice mukanywa ninga kandi bumwe oshanga yaba mpango gwingana nko umucungwa guringanire mbwenu uko muntu aragenda arakura nayo niko aragendera hangwa haza nangwa uburwire bwa kansa hari habararwara kansa ebateganize konka harimo ubundi buzibu oburasa kureta mu prostate gland butari bwa kansa konka nabwe buteganiso mu rwire uko no kuhangwa kwa prostate etarimo uburwire bwa kansa ejo niyo bareta ngo ni BPH nayishi benign prostatic hyperplasia emirunde minji nico kiracira kuteganisa abashija na muno abe myaka yijera kura abinji kare yasheshaga enkara giturungize gwa kuri konka yijera kura araguma arashesha nangwa mwe wotatandamire wakusheshe nkarera gwo mubijeri habwo kugira ngo kuri prostate gland kuyahanguha yafunza umuhanda gwenkari urabohurira nkare kwisire waza kushesha wahikayo zonko ko munshija sheshaga obanze wategereza waboli nko mubasi urarugaza Kampala mwahika Masaka abandi bayemerera ureba abandi bashesha bamara iwe nkari teka hwireyo omukiro wanyama uraba wazo mu kitanda enkare kwita oze kushesha ugaruko mu kitanda enkare kwita na wajishesha ohulire tahwayo so hata uchache mesangu prostate gland yawe yatanika kuhanguha irabasa kubeta arimo burwire bwa kansa konka yahanguha teri kwicirize nkali kuraba ngiye noko niko kuzibikira okuturaba turagamba mwene endware yituramanya ngo bagendwara ya bamuzeyi kubakuraga bahise mu myaka nkaga no kugaruka higuru barabara mangu bino burwire bwabo azo burwire obwe nibwo bwo kuzibikira sekirunji no kugira ngo omubinji prostate gland erahanguha ezibire nkali kurabaho usheshe kubi wajisheshe tahwayo usheshe hache konka atarimo burwire bwa kansa
ebyamagara ne bikukibuho kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakurana Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nywa eby'abakazire oshemeza amagara gawe.